Može. Vanja i Nina, hvala vam što ste pozvali. Moram priznati, slušajući sva ova predavanja prije, ima razloga da za svaki ovakav simpozij bi trebalo bazičare pozvati, jer neke stvari, ono što se ne čuje u kliničkom dijelu, nedostaje u onom bazičnom dijelu, a to su oni mehanizmi. Ja se nadam da ću tu pokazati neke mehanizme za koje su neke kolege rekle da još nisu poznati, a u biti se zna jako dobro za neke stvari zašto se razvijaju i na koji način. Pa ću vidjeti da li to mogu i vama prenijeti kao što prenosim to svojim studentima, znači mehanizmi koji dovode do određenih promjena u COVID infekcijama. Za sam početak, ponoviti, mislim da je dobro ponoviti neke stvari, čisto da se ljudi prisjete. Znači od 30 koronavirusa koji su genotipski serološki podijeljeni u 4 skupine, alfa, beta, gamma i delta, znamo da 7 njih jesu virusi koji napadaju ljude i to 4 alfa i beta, po 2 u svakome, koji u stvari proizvode vrlo blage simptome u vidu infekcija, blažih infekcija gornjih dišnih puteva, prehlada, dok drugi 3, preostali 3 su stvari koronavirusi koji izazivaju prilično grde posljedice koje završavaju smrtnošću i kao što možete vidjeti, danas ste čuli, SARS-CoV koji je 2002. i 2003. čija je smrtnost bila 9%, zatim MERS-CoV koji je 40% smrtnosti imao 2012. i sad preko 2 milijuna ima, kako smo jutros čuli, od COVID-19 i ko zna koliko će još biti dok se sve to ne završi. A gdje je problem? Problem je što ima vrlo širok spektar od asimptomatskog pa sve do teških oboljenja i onda najtežih to su same smrti. Isto tako, vrlo kratko, i par zanimljivosti o samoj koronavirusi. Ono što već znate i čuli ste već mnogo puta, koronavirusi su kuglasti, oni imaju lipidnu ovojnicu i zato je važno kad čujemo da se treba ruke prati sa punom alkoholom ili deterđentom, stvar je u tome što lipidna ovojnica je vrlo osjetljiva na to i svako to pranje vrlo lako uništava i uklanja sve te viruse. Druga stvar, oni su veliki do 120 nanometra, što znači da ih naše fagocitne stanice bez imalo problema mogu fagocitirati i na taj način uklanjati. Ono što imaju u sebi to je jednolančana pozitivna sens RNA genom koji se nalazi unutar te ovojnice i imamo 4, uvijek spominjena 4 proteina koje se nalaze 4 vrste proteina koje se nalaze u koronavirusu. To je nukleokapsidni protein koji u stvari na neki način zgušnjava genomsku RNA i to je taj N protein. Ono što je za njega karakteristično, što su studije pokazali da se na njega stvara najviše protutijela. Znači kad prebolite koronavirus, najveći dio protutijela upravo su N proteini, što je malo začuđujuće budući da je N protein zatvoren u samoj ovojnici. I još uvijek se ne zna prvo koja je svrha takvih protutijela, s obzirom da ne mogu doći direktno do samog cilja, a s druge strane zašto se baš na njega stvara toliko puno protutijela. I onda su ostali proteini, to su spike proteini, i to 2 tipa spike, jedan je S, nama poznati trimerni, i hemaglutinina esteraza koja se nalazi u nekim koronavirusima, zatim membranski protein koji nalazimo i protein ovojnice. Ono što je karakteristično u biti, kad me neko pita da li se cijepiti ako se prebolio COVID, apsolutno da, a reći ću vam zašto. Zato što ne znate na što ste stvorili protutijela, ne znate da ste ih stvorili na S protein ili ste ih stvorili na neki od ovih proteina. Ako ste stvorili neke od ovih proteina koji nisu baš slažni imunogeni, onda je vaša zaštita prilično slaba, što znači da postoji velika vjerojatnost da ćete se ponovo zaraziti. A ako imate tu sreću da ste stvorili protutijela na S protein i to pogotovo na onaj vezni dio, što znači da ste razvili neutralizacijska protutijela, onda ste time praktički dobro zaštićeni. Međutim, to ne znate i zato je onda uvijek preporuka zašto ne. Još jedno cjepivo, ne treba 2 puta, bit će dovoljno to jedno, koje će onda izazvati dobru zaštitu. Mislim da će tome kolegica koja zadnja govoriti puno detaljnije. Gdje su imunomodulatorni učinci? Ako ste slušali pažljivo, a vidimo da je od 180 došlo danas, do sada je ostalo samo 70 najupornijih, onda ste mogli čuti da postoje zaista imunomodulatorni učinci, jer sve oni problemi jesu posljedica
tih modulacija koje virus radi u našem tijelu. I uvijek se postavlja pitanje zašto imamo dvije skupine ljudi. Jedno su oni koji razvijaju blagi oblik bolesti i njih je gotovo 80% među onima koji se zaraze. Znači oni imaju vrlo snažan, učinkovit imuno odgovor, dok preostali imaju teška oboljenja koja su uzrokovana samim koronavirusom, a razlog tome je ono što je Vanja danas bila spomenula na početku, a to je izbjegavanje imunosnog odgovora o kojem ću sada nešto govoriti. Kod teških oboljenja koje se javljaju, ona mogu biti naravno lokalne i to ste danas detaljno čuli, teška oboljenja pluća, hipoksemično respiratorno oboljenje, ali mogu biti sistemska i to je ono što radi velike probleme. Djelujući, znači imamo hipercitokinemiju koja djeluje na sve organske sustave, a koje, to ste danas dosta detaljno čuli sa kliničkog aspekta, i imunoparaliza koja samo tome još dodatno doprinosi i koja vrlo vjerojatno će imati neke posljedice u post-covid razdoblju. Kad govorimo o samom reakciji, imunološkom odgovoru na COVID-19, mi imamo tu dvije faze. Jedna faza je rana faza, to je onaj prvi kontakt sa patogenom, a to je urođena reakcija, nespecifična, i ona stvari definira kako ćemo se, u kojem pravcu će se razviti naš imunološki sustav, odnosno koliko ćemo dobro reagirati. Kasna faza je faza u kojoj već razvijate snažan lokalni ili sistemski imunni odgovor. Lokalni to su znači pluća najčešće, ili to je bolje mjesto na kojem se virus može udomačiti, ili sistemski koji je sad posljedica samog imunosnog odgovora i koji će sve jedno i drugo dovesti do snažnog morbiditeta, odnosno utjecati na morbiditet i mortalitet, jer je taj imunni odgovor u stvari povezan sa klasičnim respiratornim distresom, zatim aktivacijom makrofaga i toliko spominjanom citokinskom olujom. Kad govorimo o ranim upalnim procesima, znamo da, i čuli smo danas, da virus zahvaća gotovo sve organske sustave. Ja mislim da nisam čuo ni jedan organski sustav u kojem virus ne djeluje. Međutim, najviše djeluje, upravo iz malo prije što sam rekao, na pluća, jer vi kad udahnete, onda se virus zadržava i udahnete naravno mikrosol u kojem se nalazi virusne čestice, oni se zadržavaju u gornjem dišnom putu i ako ostanu u sluznici, ta sluz se polako spušta prema donjim dišnim putovima i na tom putu sve do donjih dijelova pluća gdje su alveole, on posebno voli iz vrlo jednostavnog razloga, što u donjim dijelovima stanice su bogate upravo receptorom za koje se virusi mogu vezati. Tako da praktički on reagira, odnosno AC receptore nalazimo i u bronhijalno epitelnim stanicama, i u alveolarnim stanicama, epitelnim stanicama tipa 2, kao i endotelnim stanicama. I u svima njima naravno radi određene promjene. Ono što je jako važno, on obožava u stvari alveolarne epitelne, odnosno pneumocite tipa 2, iz jednostavnog razloga što su bogati AC2 receptorima, a nemojmo zaboraviti, uloga pneumocita 2 je izuzetno važna. Sjetimo se, oni stvaraju surfaktant. Surfaktant nam treba da spriječi kolaps alveola, budući da surfaktant smanjuje površinsku napetost, a unutar alveola, koja je ovdje prikazan jedan manji dio, imamo dvije vrste stanica. Ovo su stanice koje zovemo pneumociti tipa 1, koje u stvari omogućuju difuziju plinova. I sve one su praktički obložene tekućinom i sad tekućina, to znamo, ima vrlo veliku površinsku napetost i upravo surfaktant smanjuje to. I sad ako vi to poremetite, znate već sami što se može dogoditi. Druga stvar, pneumociti tipa 2 su važni jer od njih nastaju i ove ostale stanice, što znači kad dođe do nekakvog patološkog procesa unutar alveola, oni su glavni ti koji će sudjelovati u obnovi tog epitela koji sudjeluju u stvaranju respiracijske membrane, znači membrane između alveola i između kapilara, kao što je ovdje prikazano. Druga stvar koja je jako važna, to je da te pneumociti tipa 2 u stvari imaju važnu ulogu u imunosnoj obrani, zato što oni vrlo brzo, kad budu zahvaćeni, oslobađaju citokine koje aktivira alveolarne makrofage. Isto tako oslobađaju citokine koje će djelovati tako da pomognu djelovanju makrofaga, odnosno rezidentnim makrofazima koji su tu kao neki čuvari koji nastoje ukloniti sve one patogene, a oni redovito dolaze iz područja alveola. Kad virus
dođe do pneumocita tipa 2, danas smo čuli, on to radi na način da se veže za receptore AC2 receptore. Ti AC2 receptori se vežu, odnosno spike protein se veže, pri čemu morate znati da tu jedan protein ima izuzetno važnu ulogu, to je transmembranska serinska proteaza koja je danas spomenuta, ovdje sad trenutno nema nacrtanu, gdje kod vezanja, znači kad virus dođe do stanice i hoće se vezati, dođe do konformacijske promjene spike proteina, on je trimer, gdje se on konformacijske promijeni, gdje se S podjedinice odvoje, a onda postoji ta binding vezna domena koja je stvari i najizloženija mutacijama. I sve ove mutacije koje danas čujemo su mutacije koje se događaju upravo u tom dijelu binding domene, koja je na neki način zaštićena. Međutim, u trenutku kad se ona treba vezati za AC2 receptor, onda ovaj transmembranski protein, serin proteaza, cijepa S-protein i omogućuje na taj način fuziju, a fuzija omogućuje endocitozu. Zašto ovo to detaljno spominjem? Zato što upravo u tom dijelu dolazi do mutacija i to je dio na koji djeluju protutijela. I sad ako imate protutijelo koje će djelovati upravo na taj binding domenu, vi ste neutralizirali ulazak virusa u samu stanicu. Ako djelujete neke ove membranske proteine, a to je ono kad imate prirođenu imunost jer ste preboljeli COVID, onda djelovanje na te druge proteine u stvari neće spriječiti ovaj ulazak i mogućnost infekcije, odnosno zaraza. Kad virus uđe u stanicu, što se dogodi? Odvaja se RNA genom, znači positive sense RNA genom koji ima jednu prednost da u sebi sadrži takozvani open reading frame koji omogućuje stvaranje takozvani nestrukturnih proteina. To su proteinske transkriptaze, ovisna RNA polimeraza, helikaza, odnosno proteini koji stvaraju kompleks koji je odgovoran za to da se stvori duplikat ovog genoma. Kad se stvori duplikat genoma, od njega nastaje onda cijeli niz novih RNA genoma dotičnog virusa koji se onda može formirati u česticu koja će se izaći iz same stanice. Ali s druge strane, ono što je karakteristično za korona 2 virusa, ali i za druge korone, da iz njihovog genoma nastaju takozvane subgenomične transkriptaze, to znači RNA sekvence koje onda sudjeluju u proizvodnji onih proteina koje sam prije spominjao. I ti se proteini zatim sintetiziraju kao polipeptidi u endoplazmatskom retikulumu i prenose se u Golgi aparat u kojem se zatim spajaju RNA genom kojeg prati nukleokapsidni proteini, znači on ga na neki način pakira i povezuju česticu koja se onda izbacuje van. Evo ovako izgleda taj serija svih tih malih subgenomičnih RNA sekvenciji koje onda sudjeluju u ovom dijelu. Kad gledate terapijski danas što se terapijski pokušava napraviti, nastoji se spriječiti ulaz time da se blokira AC receptor, nastoji se blokirati ovaj transmembranski serinski protein bez koga nema ulaska, da se odmah razumijemo, ako njega blokirate nema ulaska, ili se daje klorokin, hidroksi klorokin, koji u stvari sprječava oslobađanje, on mijenja pH ove vezikule i ne može onda genom izaći van. Ili daje se remdesivir koji blokira RNA polimerazu. Isto tako, kako djeluju simptomatski, onda se može djelovati blokadom na različite citokine, od citokina interleukin 1, interleukin 6, TNF-alfa, da bi pokušali smanjiti samu učinkovitost. No, ajmo vidjeti u stvari gdje je ta modulacijska uloga samoga virusa. Rekli smo da gotovo 80% ljudi razvija samo blagi oblik i tu je u stvari stvar pojedinaca, gdje jednostavno imamo pojedince koji imaju dobar imunološki odgovor i druge pojedince koji to nemaju. Oni koji imaju dobar imunološki odgovor, kod njih će se dogoditi sljedeće. Kad virus uđe u one pneumocite 2, djelovanjem s razvijanjem i aktivacijom tih pneumocita doći će do stvaranja interferona. Interferon tip 1 i tip 3, pogotovo tip 3 koji je tipičan upravo za sluznične stanice, koji će onda spriječiti da se virus razmnožava u smislu da prelazi na druge zdrave stanice i blokirati njihovo, i čak i kad uđu, spriječit će njihovo razmnožavanje. Druga stvar koja je važna kod tih pojedinaca je da oni imaju vrlo snažan urođenu imunost. I tome se razlikom. Tako
postoje razlike između ljudi i u tom imunološkom odgovoru gdje rani lokalni imunološki odgovor, to znači da alveolarni makrofag koji prvi reagira, rekao sam da on čistač čitave ove priče, odmah u kontaktu sa samim virusom proizvodi proupalne citokine, zapamtite i TNF, interleukin 6, interleukin 1, interleukin 8, što oni rade? Budući da rezistentni makrofagi, odnosno alveolarni makrofagi u većoj količini virusa ne može ih lako očistiti, on jednostavno poziva pomoć, a to su neutrofili i upravo ovi citokini djeluju na endotel krvnih žila da se on promijeni i omogući ulazak dodatnih upalnih stanica, kao što su to neutrofili, limfociti i monociti. Svi oni zajedno, bez imalo problema, očiste virusa. I to je tih 80% koji reagiraju na blage oblike bolesti. S druge strane, oni djeluju tako da oslobađaju i citokine TGF-beta i interleukin 6, koja ima važnu ulogu jer djeluje na diferencijaciju pomoćničkih limfocita u takozvane TH17 limfocite. Danas se smatra da terapijski djelujući na TH17, pogotovo kod težih bolesti, ako djelujemo na TH17, možda i smanjimo ovaj proces, lokalni proces u plućima, jer TH17 je limfocit koji djeluje, koji oslobađa citokine koji djeluju kemotaktično, tako da poziva još više neutrofila u područje alveola, a kad imamo jako puno neutrofila, vidjet ćete malo kasnije što se dogodi. S druge strane, interleukin 6, iz nekog razloga taj citokin je dominantan među svim ostalim citokinima i povezan je po svojoj razini sa težinom same bolesti. Pa na neki način, prateći interleukin 6, možete predvidjeti u kom pravcu će se sama bolest razvijati, da li će ići u teže oblike ili ne. On djeluje isto tako da zajedno sa interleukinom 7 i 15 potiče citolički kapacitet CD8 T stanica, što je ok, što je dobro, međutim nije dobro ako se to prometne u vrlo snažnu reakciju onda kad ne treba. E sad, kako, na koji način se oni 20% oboljeva? Rekao sam već na početku, razlog tome je slabljenje da se virus ponaša vrlo lukavo. On oslabi lokalni imunosni odgovor i time omogući sebi dovoljno vremena, a onda kad se razmnoži, onda dolazi toliko ga ima da onda dolazi do velikih problema i do razgradnje, odnosno do oštećenja samog stjenke alveola, odnosno čitavog tog struktura koja onda dovodi do ireverzibilnih promjena. Što u stvari radi koronavirus? Što su u stvari vidjeli, odnosno znali su, jer se slično ponaša i COV-1, MERS i influenza virus. Oni djeluju tako da na neki način smanje stvaranje interferona tip 1, tip 3 kad napadnu stanicu, znači pneumocite drugog tipa, jednostavno spriječi njihovo stvaranje. Ako nemate interferona, onda što se događa? Njegovo razmnožavanje ide bez većih problema, ulazi u druge stanice, razmnožava se, time se količina virusa znatno poveća. Do one razine, kad je količina toliko velika, da kad se razvije imunološka obrana, ona mora biti daleko snažnija nego što bi bila da je sve krenulo na normalnim tijekom. S druge strane, isto tako, virus djeluje i na smanjenje proupalnih citokina. Na neki način djeluje na alveolarne makrofage da se u početnom dijelu ne oslobode citokini, proupalni citokini u onoj količini koje bi trebali da bi imalo adekvatni odgovor. I gdje je problem u svemu tome? Budući da virus se razmnožava bez snažnog imunološkog odgovora, znači nema simptoma, onda je to razdoblje u kojem takve osobe su izuzetno zarazne, jer su asimptomatske, a šire virus na sve strane zato što je virus jednostavno beštija koja se vrlo dobro sakrila. S druge strane, važan ulogu ima tu i jedan poseban citokin, to je granulocit makrofagni kolonostimulirajući faktor. Zašto nam je važan? Zato što je odgovoran za razvoj i funkcionalno sazrijevanje alveolarnih makrofaga. A rekao sam što su makrofazi. Oni su izuzetno važni jer čuvaju alveole. Ne samo da ih čuvaju na način da odmah fagocitiraju, nego oslobađaju cijeli niz reaktivnih metabolita kisika, proteaze,
oslobađaju citokine, pozivaju nove neutrofile, znači imaju vrlo, vrlo veliku ulogu u toj protuupalnom procesu, odnosno uklanjanju patogena, ali ne samo to. On djeluje nakon rješavanja upala, on potiče pneumocite na obnavljanje, potiče na sekreciju ovog surfaktanta, potiče, odnosno omogućuje reparaciju, odnosno obnavljanje samog alveolarnog, odnosno respiracijske membrane u čitavom tom priču. Ono što se danas pretpostavlja, da upravo gubitak ovih alveolarnih makrofaga predstavlja u stvari glavni razlog onom refraktarnom zatajenju pluća, znači onim teškim oblicima pluća, jer ih nema, jer su iscrpljeni i ostaje još da istražiti da li je on zaista mehanizam, da li je ovaj mehanizam imunosupresije onaj koji će dovesti do velikih teških promjena u lokalno samim plućima. Koji su posljedice imunog odgovora? Sad kad pogledate, ako se on sakrio time što je inhibirao u početnom dijelu, razmnožio se, a u međuvremenu imunski sustav je polako počeo reagirati. Povećava se broj upalnih stanica, sa povećanjem broja upalnih stanica povećava se i oslobađanje citokina i zato dolazi ta famozna citokinska oluja koja je potpuno neadekvatna, odnosno adekvatna je stanju, jer misli da je preopterećen sustav sa patogenima na koje mora reagirati i onda dolazi do ogromne proizvodnje interleukina, različitih interleukina, to su proupalni i ono što je zanimljivo, protuupalni citokini. Što je glavni mehanizam u ovom djelovanju? Ako se sjetite, malo prije sam rekao, on omogućuje ulazak, odnosno djeluje na endotel krvnih žila, endotel krvnih žila povećava se njegova propusnost. Kad se poveća propusnost, nastaje edem oko alveola. I sad imate situaciju da vam izvana edem pritišće na alveole da kolabiraju. S druge strane, ta tekućina ulazi u alveole, a kad uđe u alveole, on razrijedi surfaktant. I sad imate s vanjske strane pritišće alveole, a s unutarnje strane smanjuje se, odnosno povećava se površinska napetost, time što smanjujete surfaktant. Suma summarum toga je da imate eksudat, imate upalne stanice, imate oslobađanje proteaza, polako dolazi do onemogućavanja normalne izmjene plinova i takva osoba se nalazi u vrlo teškom stanju jer ima sve manje i manje kisika, budući da prolaz kroz samu membranu postaje sve teži i teži. Citokinska oluja kad se oslobodi, stvari kad kažemo citokinska oluja, tu stvari mislimo da dolazi do istovremenog povećanja i proupalnih i protuupalnih citokina, gdje proupalni radi što? On lokalno pogoršava funkciju pluća, naravno i sistemski kad se oslobodi od cirkulacije, vidjeli ste sve one moguće organe na koje djeluje, a istovremeno imate i protuupalni krak, to su interleukin 10, TGF-beta koji suprimiraju funkciju cirkulirajućih leukocita. I s jedne strane imate jaku upalu, s druge strane suprimiraju se važni stanice TH, znači TH stanice, B stanice, eozinofili, NK stanice, znači cijeli spektar leukocita biva suprimiran, a isto tako čuli smo i priču koja je vezana uz endotel gdje receptori se nalaze na površini endotelnih stanica po cijelom našem tijelu kad vi pogledate i ulaskom u te stanice dolaze do njihovog oštećenja, znamo da se miče njegov zaštitni mehanizam i mogu se aktivirati trombociti i kao posljedica aktivacije trombocita dolazi do koagulacije. I ovo je sve što se, kad malo pogledate, ovo je ono što se dogodi kao sistemska posljedica imunosnog odgovora. Proupalni citokini djeluju, rekli smo, sistemski, na taj način, pogotovo TNF-alfa, sjetite se, on je, kad djeluje sistemski, izaziva sistemsku propusnost kapilara. Kao posljedica toga tekućina vam izlazi van, dolazi do pada krvnog tlaka, reagira simpatikus napravi vazokonstrikciju i automatski poremeti perfuziju svih organa. A ne samo to, čuli smo danas da mnogi od ovih organa imaju direktno na sebi AC2 receptore, pa ne samo da imaju sistemski efekt, nego imaju i lokalni efekt samih virusa koji to mogu napraviti. Isto tako, interleukin 6, interleukin 1 djeluju na jetru do oslobađanja proteina akutne faze. Sjetite se, pratite CRP, međutim CRP nije samo marker upale,
on je istovremeno i velika beštija, zato što se veže na viruse, aktivira komplement i tamo gdje to napravi dar mar, u stvari, jer dovodi do razaranja. To može biti bilo gdje. Isto tako, čuli smo da spike protein je glikoprotein, pa NBL, kao jedan od proteina akutne faze, napada. Znači ovdje ćemo imati i C3, znači vrlo važan komponentu komplementa koji će sudjelovati u razaranju ovih virusa, a sve to dovešće do aktivacije i fibroblasta, taloženja fibrina, sve doći će do konsolidacije pluća. Ako se dođe do te faze i dođe do oštećenja epitelnih stanica, doći do izlaganja bazalne membrane, pa ako dođe i do sekundarnog infekcije, sekundarni patogeni mogu ući u cirkulacijski sustav, pa imamo i problem sa sepsom. A s druge strane, naravno i virus može isto tako ući i dovesti do sistemskog učinka. S druge strane, te promjene mogu biti irreverzibilne, doći do faze kad postanu irreverzibilne i nema povratka nazad, nažalost. I za kraj, kad govorimo o lokalnim posljedicama, već sam većinu stvari rekao, najvažnije je da upravo to proupalno okruženje ne dozvoljava homeostatskom obnavljanju, reparaciji samog endotela. Aktivirani fibroblasti, oni postaju opasni jer talože kolagen, a kolagen kad se istaloži onda ga teško možete maknuti, znači to dolazi do one konsolidacije. I za kraj ostavio sam nešto što će vjerojatno kasnije postavljati veliki problem, a to je takozvano iscrpljenje ovih limfocita. Znamo da jedan od pratećih simptoma COVID infekcije je da imamo smanjenje broja limfocita i to CD4, CD8 NK stanica u perifernoj krvi, pri čemu sam različite studije, uglavnom se govori CD8 NK stanica, malo manje, odnosno rijeđe od CD4, no svejedno dolazi do pada leukocita, pada eozinofila, gdje jedan od razloga tog pada je iscrpljenje NK stanica, što se vidjelo po tome da postoje markeri koji o tome govore, a kad kažemo iscrpljenje, onda te stanice, limfociti, oni tamo postoje, oni mogu se čak i proliferirati, ali ne mogu imati nikakav efekt. Ono što je posebno opasno u čitavoj toj priči je što koronavirus djeluje na ekspresiju jednog proteina koji se zove PD1, odnosno molekula programirane smrti, koja je inače inhibicijski. Kad on reagira sa svojim ligandom, to je receptor u stvari, ligandom taj receptor u stvari inhibira sam limfocit. Sjetite se da jedan od terapijskih pristupa različitim karcinomima je upravo blokada ovog PD1, jer ti karcinomi djelujući na PD1 inhibiraju aktivnost limfocita i time sebi omogućuju rast. I sad ako imate situaciju da vam koronavirus upravo to radi, onda možete misliti što se može dogoditi kao posljedica. Da li se događa? Još uvijek nemamo te podatke. Nisam našao da postoji nekakva jasna povezanost između porasta karcinoma, odnosno tumora, sa samom koronavirusom. Mislim da to je još uvijek prerano i da će se tu stvari sasvim drugačije vjerojatno odvijati u nekakvoj bližoj budućnosti. I za kraj, što možemo reći u zaključku o imunomodularnom učinku? Većina akutne teške bolesti u stvari posljedica pretjeranog imunosnog odgovora. Znači ne samog virusa, on naravno modulira stvari, ali mi patimo, odnosno problemi koji nastaju i smrt koja nastaje posljedica pretjeranog imunosnog odgovora, a teške bolesti su u stvari potaknute djelovanjem na urođeni adaptivni imunosni sustav, sve sam sad bio objasnio, prejaka reakcija, citokinska oluja koja djeluje na sve organske sustave i imunoparaliza, to je znači limfopenija, eozinopenija, koja onda naravno doprinosi čitavoj toj priči. Nisam bio brz. Mirza, ovo stvarno...
Za sada ono što se vidjelo, bacio sam malo pogled jer me zanimalo to. Ja ću sad pokušati kameru uključiti, ako me zablokira, mogu samo reći da studije su različite, pokazuju više ne nego da. Evo ja ću sad probati uključiti kameru pa ćemo vidjeti da ću se... Ajde da te malo vidimo. Da te vidimo, sigurno. Evo ga, radi. Jer prošli put me sve zablokirao. O čemu se radi? Čak su i neki predavači, mislim da su već to spomenuli, nema direktne poveznice između autoimunih poremećaja i prisutnosti COVID-a. Ima sada jedna studija koja pokazuje, čak imaju dvije, mislim ima puno studija, ali ja sam sad pogledao dvije studije koje su bile zanimljive. Jedna talijanska studija, jedna američka studija, gdje su gledali IBD i gledali su reumatski artritis. U jednom i drugom slučaju nisu našli da COVID povećava, odnosno da je on razlog nekakvom povećanom razvoju same bolesti ili inicijaciji same bolesti. Tako da je malo čudno ako uzmeš u obzir da on djeluje, da ima taj imunoparalitički efekt gdje smanjuje aktivnost limfocita, da ne dođe do inicijacije, odnosno do... sad. A mogu ja još jedno pitanje, Mirza? Gle, šta ti misliš o tome kao koronija, kao mogućem čimbeniku rizika za nastanak multiple skleroze? Nekoliko radova je isto tako objavljeno o tome. Mi znamo da jedan od mehanizama isto tako odgovora je demilinizacija, dakle uz neuroinflamaciju, demilinizacija i neurodegeneracija, ali u biti nekoliko radova koji opisuju da bi možda korona uz Epstein-Barr virus koje mi spominjamo već godinama kao mogući neke druge infektivne čimbenike rizika. Šta misliš o koroni kao čimbeniku rizika za multiplu sklerozu? Pa, ono kad pogledaš što dovodi do problema, nije, evo, kad se već spomenula Epstein-Barr virus, s obzirom sam sa Nino nešto bio govorio, bacio sam pogled da vidim da li postoji tu nekakva poveznica i nisu je našli. Iako, kažem, jedna talijanska studija je našla nekakvu prisutnost, ali ne i poveznicu. Znači, nema poveznice između korone. Ne. Što se tiče ovoga, ovisno o tome, ako pogledamo što radi sam virus, on izaziva snažan citokinski efekt. Sami limfociti i eozinofili i leukociti, svi su oni iz nekog razloga suprimirani. Ono što ne znamo čak i makrofage, evo to je ono što je zanimljivo, ne znamo na koji način on to radi, pogotovo ne na limfocite, jer nema receptora, recimo nema receptora, AC2 receptora na limfocitima da bi on mogao ući u limfocit preko receptora, već to radi na jedan drugi način. Postoje nekakve sad već naznake koji bi to bili proteini kojim ulazi. I na taj način sprječava njegovu aktivnost. Ako znamo da je demilinizacijom čisti upalni proces, a upalni proces u kojem citokini imaju važnu ulogu, ja bih rekao da bi bilo, ali gledajući da nema poveznice za druge autoimune bolesti, kao niti za neke stvari za koje bi očekivali. Ali mi, Mirza, nemamo još ni poveznicu da je virus neurotropan, a mi te učinke vidimo. Prema tome, mislim da je problem upravo stav struke bio odnos prema pacijentu. Mi nismo radili biopsije pacijenata, mi nismo uzimali uzorke pacijenata. Ovo lijepo što je danas, što si ti sa doktoricom Boban ili s kim si razgovarala, uz ove pacijente vaše koji su krajem 2019. da imali određenu simptomatologiju, nemaš sad te uzorke, ali mi nemamo ni uzorke od ovih pacijenata koji su prebolili COVID i koji su razvili određene te komplikacije. Tako da bi ja to uzela cum grano salis, sve te studije koje su još nekako, ja mislim da možda... I opet naglasi da nisu ni recenzirane. Ne, nisu recenzirane. Su objavljene u stvari zamisli i nekakvi rezultati. Ali apsolutno imunologija je tu struka koja će dati odgovor na puno pitanja. Ja bi sad samo zaključila ovaj dio priča, jer mi možemo stvarno raspravljati satima o imunologiji. Ono što se meni čini, čega bi se mi možda trebali bojati, a to je u stvari poplava tumora. Ne samo zato što su ljudi zanemarili
sada u koroni i nisu radili preglede, nego zato što su oni sada dodatno imunosuprimirani, a znamo što imunološki sustav znači za zaštitu od tumora. Ja se bojim da bi mi mogli u budućnosti imati povećanje broja bolesnika sa zloćudnim bolestima, pogotovo zbog dobi populacije u kojoj se to dominantno javlja. Mirza, još jednom hvala što si nam se pridružio. Hvala.